Family icire itigitwo na kiriro makiuga maya gwikora makirara heho-ini angikorwo matikoe handu hangi ha guikara kuona matie mucii ungi o tiga uyu. Kuringana na rugamiriria honge cia thirikari mwena ucio muingĩ ni wahetwo mukana wa thikũ 14 makorwo mathamĩte no aingĩ o makeng'athia. Na manyumba zao wamechenga mashamba yao, lakini ni kwa sababu walikuwa wamepotoshwa na wengine kwamba shamba ni ya bure ndio wakafahamia. Kurerekana mugunda uyu wa thirikari wigwatiirwo na njira ya ngungo na andu makiambia gwaka na angi gutwarithia na mbere mihang'o ya urimi. Kuringana na munini wa kaunti commissioner wa mwena ucio Felix Watakila, thirikari yahenire mukana wa kurutororo kwa ari othe mari mugunda-ini uyu niguo mahote gwaka wabici itiganite cia thirikari. Iko karibu eka 9 ni shamba ya serikali ambayo ilitengwa na serikali kwa ajili ya kuimarisha maendeleo sehemu hiyo. Murugamiriri wa mihang'o ya thirikari thini wa gicigo giki David Kamau na kinehete mukana ari othe megwatĩire migunda ta ino akiwa miri mihang'o-ini ya kuruturwa ari othe makite haria hatagireire. Ni vizuri ujulishe ofisi zetu za county pamoja na national government kwamba kuna mahali na gawanyo, tutaingilia kati na tutakuja kusimamisha. Ere umugite thirikari ndikugwagwo hari ndeto ino gukumakira muingi ndugeterere kurihwo kindu o giothe kuna nio mari mwena-ini muru wa watho. Gerifotera Kameme TV retoreko ni Nungari wa Kamau.